svima, moje ime je Mihajlo Dudaš. Ja sam učesnik olimpijskih igara u desetoboju, osvajač medalja na evropskim i svetskim prvenstvima, desetobojac, sedmobojac, višebojac. Nadam se da ste dobro i da pazite na sebe i da poštujete zakon koji apeluje da se ostaje kod kuće što duže i što više, kako bi se svi izborili što pre sa ovim virusom i nastavili dalje sa našim životima. Danas ću vam držati trening. Počet ćemo od zagrevanja, nakon toga razgibavanja, glavnog dela treninga i razgibavanja za kraj. Zamolio bih vas da ponavljate za mnom. Krenut ćemo sa niskim skipom. Radit ćemo niski skip 30 sekundi. Nakon toga ćemo da radimo srednji skip i nakon toga visoki skip. Možemo da počnemo. Niski skip. Da vam kolena ostanu nisko. Nakon toga idemo 30 sekundi srednji skip. I nakon toga krećemo visoki skip 15 sekundi. To je to. Rastresite malo noge. Malo razgibajte zadnje lože. Uhvatite nogu, povucite iza sebe, pokušajte da držite balans, da se istegne prednja loža, pa druga noga. Super. Sad ćemo da ponovimo istu vežbu još jednom. 3, 4, sad. Pokušajte da vam ruke rade pravilno, u sklopu sa nogama. Pa idemo srednji skip. Znači, kolena trebaju da budu između visine visokog skipa i niskog skipa. Trudite se da radite pravilno rukama. Nakon toga, visoki skip. Super. Završili smo zagrevanje. Polako rastresite noge. Malo opet razgibajte zadnje lože. Znači prave noge. Prava leđa. Pa opet uhvatimo jednu nogu. Pokušajte da održite balans. Pa uhvatimo drugu nogu. Održite balans. Završili smo zagrevanje. Počinjemo sa razgibavanjem. Krećemo od glave. Levo, desno. Levo, desno.
Idemo napred, nazad, napred. Dobro. Idemo rukama zasuk. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sjajno. Podignite ruke gore. Idemo, hop, kružno, skroz do leđa, prava leđa, ponovo do gore, hop, 2, 3, 4, morate da radite polako, ništa brzo, 5, to je to. Raširite noge, idemo, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravo. Uhvatite ruke za kukove, raširite noge malo i idemo, kružni tokovi. Levo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Idemo druga strana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravo. Idemo. Stavite desnu nogu napred, levu iza, ruke na kukove i guramo kukom prema desnoj nozi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okrenemo drugu nogu, leva noga ispred ovog puta, isto desna iza, ruke na kukove, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sledeća vežba, legnete na leđa, uhvatite levo koleno, desna noga ispružena, prsti ka sebi i povlačimo lagano. Lagano ka sebi, da se lepo istegli. Druga noga, takođe, leva napred, prste ka sebi i povlačimo koleno da se istegli. Bravo. Sledeća vežba je isto na leđima. Uhvatite nogu sa obe ruke i idemo 10 puta polako nogom do gore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Druga noga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Idemo sledeća vežba. Legnete na leđa, leva noga ispružena, desnu stavimo preko leve na stranu, povučemo levu gore, uhvatimo se za koleno i polako pustimo da se istegne.
Povlačimo ka sebi. Zadržite 5 sekundi. Nakon toga promenite nogu. Desna napred, leva preko nje, prsti opet ka sebi. Privučemo, uhvatimo koleno i polako povlačimo ka sebi. Bravo. Nakon toga sednemo na obe noge, ispružimo leđa, namestimo sliku. Ispružimo leđa, udahnemo duboko i polako izdah, zatvorenih očiju. Pa ponovo, dubok udah i izdah. Ostanete u istoj poziciji, stavite ruke ispred sebe što dalje može, ali da ne idete za njima, nego da ostanete kolenima i opustite se što više može. Nakon toga, polako idemo prema rukama, podižemo se gore i teglimo trbušni zid. Pa idemo još jednom, hop, prema napred, guramo rukama od sebe. Još jednom, napred, guramo rukama od sebe. To je to. Ustajemo gore. Polako kružnim tokom razgibavamo zglobove. Jedne noge u jednu stranu, pa druga strana, pa druga noga. Kružnim tokovima laganim da se zglobovi zagreju, pa druga strana. Prekrstimo noge, polako se spustimo dole, sa zadnje lože istegle još malo. Pa idemo druga strana, vratimo nogu koju smo prekrstili, drugom idemo preko nje i polako dole. Bravo. Završili smo drugu fazu današnjeg treninga i počinjemo sa glavnim delom treninga. Zamolit ću vas da se postavite u polučučanj. Ruke ispred sebe, kao da želite da sednete na stolicu. Hop, ovde i treba da zadržimo. 15 sekundi, prava leđa, ruke su ispred i dišite. Bravo. Ustanete, rastresite noge. Idemo još jednom. Polako dole i držimo 15 sekundi. Bravo. Sljedeća vežba. Polako rastresemo noge. Idemo iskorak, desnom napred. Ruke su na kukovima. Hop. Držimo 15 sekundi. Vratimo se nazad. Promenimo stranu. Sada idemo drugom nogom. Isto 15 sekundi. 3, 4, sad. Hop. Još 5 sekundi. Bravo.
Rastresite malo noge, verovatno će malo da peku. Sljedeća vežba. Ruke široko gore. I idemo u čučanj, ali vrlo lagano. Kad izbrojim do 3, treba da budete dole. I nakon toga, kad izbrojim do 3, treba da budete gore. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pokušajte ruke da vam stoje visoko gore. Idemo sada, sa zadržavanjem dole. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Idemo još jednom. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bravo. Malo odmorite, malo rastresite. Super. Idemo sljedeća vežba. Iskoraci sa promenom u mesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nadam se da vam ovo nije bilo teško. Malo rastresite noge i idemo još jedna serija. Idemo druga serija. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rastresite malo noge. Super. Sad idemo malo dinamika. Ruke su tu. I idemo. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bravo ljudi. Nadam se da vam ovo nije previše teško. Ko ne može, neka pravi manje repeticije, manje vežbi, ali neka uradi sve. Idemo još jednom da odradimo istu ovu vežbu i završavamo sa glavnim delom treninga. 1, 2, 13, 14, 15, 18, 19, 20. Bravo ljudi. Završili smo glavni deo treninga. Sad ćemo još malo da se razgibamo i da završimo sa kompletnim treningom. Zamolio bih vas da uhvatite svoje kukove rukama, raskoračni stav i idemo kružni tok. 1, 2, 3, 4. Idemo druga strana. 5. Idemo polako do dole. Da istignete zadnje lože. Pa ukrstite. Pa druga noga. I to je to za danas. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Nadam se da ćete ostati kod kuće i poštovati zakon, a opet s druge strane odraditi svaki trening vredno kako bi izašli zdravi iz ovoga svega. Pozdrav! Nakon svojih vežbi i svojih treninga pozivam Viktora i Mateja Nemeša, naše rvače, šampione, olimpijce u grčko-rimskom stilu, da nam pokažu neke nove vežbe, da se odazovu izazovu i nauče nas nešto novo.